Za KTM 525 XC važi da ima snage na pretek i da u svakoj brzini skače na zadnje točkove. To međutim našu test ekipu nije uplašilo, već je probudilo želju za ekstremnom vožnjom. Za ovaj KTM-ov kvad smo spremili posebno iznenađenje. Bacili smo ga odmah u vatru i odvezli smo ga na motocross stazu u Pančevo. Posle više nego uspešnog ulaska u sektor trkačkih automobila sa X-Bovom, austrijski proizvođač vrhunskih terenskih, a odnedavno i trkačko-drumskih motocikala, KTM, izašao je na svetsko tržište sa dva modela spremnih za trke ATV kvadova sa oznakama 450 XC i 525 XC. Kao što se i očekivalo, KTM-ovi kvadovi su posebna priča u odnosu na sve brojniju konkurenciju. Inženjerski napredna austrijska firma proizvela je snažan, čvrst, upravljiv, a lagan ATV, težine od samo 163 kg, ne računajući gorivo. Inače, oba modela imaju istu težinu i dele sve sklopove. Jedina razlika je što 525 XC ima minimalno veći i jači agregat zapremine 523 kubnih centimetara i snage 53 konskih snaga u odnosu na slabijeg brata zapremine 450 kubnih centimetara i snage 49 konja. Agregat se snabdeva gorivom preko CR Keihin karburatora promera 39 mm sa sauhom i pumpom za vruće startovanje. Maksimalni broj obrtaja je ograničen na 4000 obrtaja u minuti, a brzina pri hodu unazad na 18 km na čas. Bolje poznavaoce tehnike vožnje ATV-ova, činjenica da je sedište profilisano da baca vozača uvek napred, može samo da obraduje, jer je to prirodan položaj za vožnju na trkačkoj stazi, što više napred i u stranu, zbog proklizavanja zadnjeg dela. KTM je snažan sportski kvad sa mnogo snage. Kao i kod svih trkača, ona se striktno prenosi na zadnju osovinu, i to preko lanca, što je lakši i bolji način nego CVT kardan kombinacija. Nisko težište KTM-ovog kvada i odlično all-in svešanje je govorilo samo jedno: možete da uđete u svaku krivinu brže nego što očekujete. Pred krivinom vozač može i po 2 metra kasnije da ukoči, zahvaljujući odličnim Magura kočnicama. Inače, i KTM ima 2 diska napred i jedan na zadnjoj osovini, što je standardno za kvadove. Prednje dvostepene all-in sopruge su potpuno podesive, a na prednjim amortizerima može da se podešava nosivost i kompresija. Oscilujuće ruke takođe imaju mogućnost podešavanja u gornjem ležaju, a i donji igličasti ležaj se lako zamenjuje. Slobodan hod prednjeg ogibljenja iznosi 257 mm. Posebno je rešena kontrola kugli radi servisiranja i smanjenja troškova održavanja. Gornja kontrolna ruka dozvoljava kompletno podešavanje nagiba točkova i rukavica. Inženjerski dobro rešeno zadnje ogibljenje nudi veliki hod od 265 mm, a all-in amortizer sa PDS rezervoarom mogućnost podešavanja opterećenja i povratnog hoda. Rešenje ogibljenja inače dozvoljava brzu zamenu zadnjih amortizera. Izuzetno kvalitetni 520 lanac omogućava dug vek i ne traži često podešavanje, a dobro rešeni i pouzdani štitnici lanaca su ugrađeni u vodilice. Možda jedina zamerka ovoj trkalici je mali poklopac prednjeg lančanika. Sistem upravljanja u paru sa dobro projektovanim i napravljenim ramom KTM-ovom kvadu daje odličnu stabilnost, a upravljač može da se podešava u više pozicija, odnosno da se prilagođava željama vozača. Zahtevni vozači neće imati problema ni sa hlađenjem, zahvaljujući dobro rešenom, dovoljno velikom hladnjaku i termokontroli sa preciznim ventilatorom. Usisni sistem je projektovan za blato i vodu, a Airbox uveliko uvećava protok vazduha u suvim uslovima. Pritom je olakšan pristup i zamena filtera za vazduh. Sportski osmišljen, olakšan je i izduvni sistem, koji nije baš za gradski saobraćaj, jer razvija 94 decibela. Ali ovaj kvad i nije napravljen za vožnju po gradu, već za ozbiljne trke u bespuću.